चलेगा त्रिपुरा में से नहीं चलेगा त्रिपुरा में से नहीं चलेगा We want boss we are boss tiếp là sơ Salah Tripura ganangin ni 2014 ismi illegal intruders ni against sex soba khai jo o soba national international kerengin isli o soba solegi jongo jongo abo lockdown ni bagai se supreme court abo CA TNRC ni case pending jongo anytime the supreme court CA ni case khai mana te tini 6 tarik no tini case kasala ni tongani dia kasalia Aipan sini sama Supreme Court kasatun sini sama orang apply tungai JCA Tripura wasengnai merger agreement ni mutabik anusare instrument of accession ni mutabik anusare Tripura people without consent Tripura people India government ani no apply khai manya obonus rights rai argo sini sija apne bagine o Tripura hawa CA boro khuraya sengtobong soya ke apne case khai kaja Tripura Abri bagine kidnap ni ingoi tini soitari kes kanani to moni tini state ni galia ya ba abri bagine sing CA against soba khaima tong lockdown ni bisi kale khang khage CA sing gosia sin han sing gosia India government jodi jabardast lage or CA apply khai ke abro te gise je soba khanya ni moni kale legal justice legal fight chal pai to ane sartri program ne sing CA no thamni bagine against Saatri program ini cakap ni masih against और त्रिपुरा को इंडिया berhabar और illegal intruders flight tunggu illegal babi अब dia mana त्रिपुरा hawa putar jalan kami berseng bisanya ini ni 6 November sengkau mana ini sengnu khawron sodor ni bising Kiramani Sapon Niranjan borok khai direct putar borok kami akan selesai borok kaham rono hai pernah orang ni bisa justice अब हाइक लाइक खाने बरफ सारा सिटीजनशिप डायरेक्ट सुट खाई देश अब हाइ क्रिमिनल एक्ट अब हाइ टेररिस्ट एक्ट त्रिपुरा हाउ कन्टिन्यू चले तो अब खाके और इलीगल इंट्रुडर्स रूल खाइ त मनि बने इलीगल इंट्रुडर्स बरफ गर्न सरकार खाइ त मनि बने ताले अब इसाइ मानखा बरफ नि अर्मिगो इलीगल इंट्रुडर्स रो पोलिटिकल राइट्स रो मनि बगै अर्मिगो बरफ एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर त मनि बगै उतार अधिकार मनि बगै बरन पोलिटिकल मनि बगै दिने अब हाइ सिनि त पावर बिल मनि against खाइगा अपोज खाइगा ते अब चैलेंज खाइ थांनाय और त्रिपुरा हाउ इलीगल इंट्रुडर्स त माइना as per Indian constitution te isen constitution ni mutabik kono sarine se borok no hawa tongroya kosia te aboni soba sangkhai do siena se against khani sung jodi no Tripura hawa das no jodi ne no legal citizen mano khang ke legal citizen India government do khang ke ini illegal citizen by Tripura hawa asuk jati power khai ge Tripura khani no sasun sasun khai do government ni bumate he ke ba political ni bumate other party bumate तुमन आबनो जदिने खागै मैया अथवा आबनो सं जदिने बसिने खां सिने सिने हा इलीगल इंट्रुडक्शन या मा सबै खानै छे माने न कामा इलीगल इंट्रुडक्शन लीगल सिटीजनशिप तेने पर इलीगल सिटीजन पाइसे इलीगल हैक सिटीजन पाइसे पर अब सख्रै छ पर नि अब लीगल सिटीजन खां सिंगा त साइमाना सिटीजन दो खां 24 घन्टा ni bisi to paruni firman kapna sama hai sin to pani firman kapna sin luk nai अब
sama dengan diri yang sama sing orang berani yang sekarang terpaksa illegal introduce rule with the sing so diri yang illegal introduce session no legal by legal justice ni sing apa nak sing illegal tu barakot di house institution kai kas legal side ni legally babe na sing boleh sing na ki sing comply ni abdi bagana sara ti ni sing Supreme Court case kami ni loge sini orang tu parang ni thane ko firi to awai khai to illegal introduce सरकार अधिकार रमाया illegal introduce सरकार तो मन लगे अगर सरकारी बामे बसंग बुथारला सत्तर पुलिस सरकारी बसंग कोनो पण जस्टिस लगे संतिनी जरूरत है राहागो सिंगल जस्टिस में तिनी बिरमान पिकी sini sobat di sini kohon koiman rahato parti prasa joto rusung koiman je illegal introduce oti rahato tongsak political rights social rights economic rights social and cultural rights everything rights tong kamagai tong sung no to ko salbang barang monument no sekamagai tong historical heritage no occupied tong sini kami ni kheri tong hai hari bu sekamagai tong salbang barang sung nu bai maya kami bagna illegal introduce यार सबाई जानी illegal introduce यार ना पैसा ना पर नहीं जैसे इंडिया गवर्नमेंट तो बने और नहीं वाइट और नहीं रिमोट मार्केट और तेरे हवा सिनी खास आपने बताया सोबा अब ना हास नहीं के सासू सिनी कानी खाने संजो हास सिनी हा land is our land is our rights also bana sing sal burung also bana sing they also bana sing play sama bara wan sogo wana ini lockdown ta movement kha lockdown ta mo sing ob hai khajani bai karon lockdown thung ya thung sin rights violation khaja gai lockdown is zara pun violation khaja tonga lockdown is zara pun sin violation again sing west khajani sin hodi ka tani democratic country ko kasi security rights ko talk sarani body space ni se odikar ko abna sang o odikar ami ne soba khai ko te soba khai thang ar ke आपने बागन ते मैडम तब तब लोगे जो खाई तो मैडम तब तब लोगे आपने बागन से कंटीन्यूअस से सब खाई तो मैं से सब खाई तरह से देखा मुझे तो लीगल जस्टिस कर मैं सब करा ये कैसे एनआरसी तब सुप्रीम कोर्ट एनआरसी केस मार्चो फाइनल हियरिंग न तो बने लॉकडाउन का पुनो गई पेंडेमिक ने कारण नहीं आप सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग संग छाने और लॉकडाउन को कांके एनआरसी केस बने Supreme Court kasanai amne bagi sengai singai to go awa bataki pia bas sal burung nungoi tong khaje burung sing nungoi tong khaje hawo ba basini tong khai sa thai bela ke chek jak mani lo sini history no sabai ye hatani borok dong ni monument na hoi to sal burung sing nungoi maya aba ha yar ya phang borong khang ke sing sai mano illegal introduce borok political power roi to a political power na silence kai political power na sakta ni bagai ne sang NRC case kai tapi ke NRC sang ham kai NRC was sang clearly mention that it deport all illegal immigrants from Tripura yes the first right ke sai mano illegal voters to illegal migrants to ite kai identify kai borno voter list delete kai borno already detain kai borno deport ika apne bagai ne ini domna illegal voter list legal voters to already political power right to nahi tani khangkai illegal voter majority illegal voter majority by government khai do apne bagai sing bar saga or as per Indian constitution pura illegal voter to entertain thini hori barma bhai ko adhikar ro apne bagai sing 6 year running illegal voter ni against us takti of illegal voter no kata khale NRC apply kari demand apne bagai sing NRC ni demand ho te against sing सारा त्रिपुरा जोर खायो कंटिन्यू खायो सुरु सारो सिमिया और संग दावा संग खार तोर रैली खायो खायो संग मास खायो अब हाई खायो संग मूवमेंट गैदरिंग खायो हाई खायो संग कंटिन्यू सभा जानी
We want justice. 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 Non như môn xe bằng đó mắc hải nơi, mắc hải nơi, mắc hải nơi. Không xây xe bằng đó mắc hải nơi, mắc hải nơi, mắc hải nơi. Okay. Sen CA na Tripura hawo je propana kes kasatu je propana listed tung CA Tripura hawo sung naya abni continuously sung je movement khai tamani tabu continuously sung movement khai tamani bagai sung CA na naya karan sung sai mana tini zoratu Tripura hawo illegal intruders Tripura hawo continuously 70 years je sasum khai tamani aba illegal babe khai tung ko tabok CA to boi khai illegal migrants no Hindu, Sikh, Buddhist, Christian, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, timur orang citizen orang ni bagai je agenda tu je ek krai tu kata mo, oh ek ni against sung movement continuous ni jane krai tu. Abni karan kata mo, tini 70 years ramai illegal intruders di prahano sasum krai. Asung sasum krai man jagan nukha illegal migrants sasum krai man isi asung dulu krai powerful krai di prahani borok no romoi bukhari shoktari bahani proses justice krai. Tini sung 6 November 6 November 1996 asung nukha jadi ni orang ni os timani sah kutna bari Kiramoni they sopon lagi nironjak timani sah os orang sendiri ko orang kaham lagi proman mana jadi illegal intruders atau Tripura sasum kayang kake illegal immigrants come from Bangladesh also is Pakistan jadi orang ni kayang kake ohani orang ni yago na ohani sasum kake tini mau hybrid man mata amne bagane sang oh Tripura illegal intruders nongsa illegal intruders ni rules sasum nongsa Tripura ni hybrid man kage kage अपने याद नहीं मुक्त होना है मगर TPF 2014-13 जो निस्मी आज इनके सासुन चीनी मांग नहीं है नहीं सोबा खाई पे भी नहीं और सोबा ना continuously संगता वो international national level होता है अब pressurized रही तो वो देश सुप्रीम कोर्ट तीन टा केस खाई तो वो passport amendment act ते कैसा अंकल NRC तबक CA क्या आ तीन टा केस न संग तीन टा केस तो तबक संग डॉक्टर ने Tripura हाउ अपनी justice माना continuously सोबा खाई तो तेने orang mah borak semua mana lockdown na tanggai soba khai lockdown na ani rights violation khai jatong kage angkan soba khai yang nai apne bagane sang Tripura hago chini continuously je chini rights indigenous rights hani pasar ne rights ne violation khai jatong mani instrument of accession Tripura ba India ne je sukti khai mani je violation khai jatong mani India Tripura hani je historical monument kabang ma lost khai jagai tong mani occupy khai jagai tong mani dei Tripura ni kabang ma tamnai ka lai bumar rai jagai tong mani dei Tripura ni kabang ma bemeng para bemeng sense khai jagai tong mani illegal intruders ne sukti khai oh how sense khai jagai tong mani apna fully condemn khai ge against khai ge apna fully stop khai ke wife of khai ge ka ke CA ne so wife khai tani khang kai o CA jodi tumong na legal for citizen khang ke illegal citizen se borok te ke Tripura hana pura ko cha khai ke legal citizen khang ke o Tripura hani borok 24 घंटा pana oh how thangai tong nani bor nama kari khanai apne bagane sam ke professionally continuous khai to je supreme court ko sta to ke fighting sam Tripura hani Tripura sarok sung sai to jini khorana ko mai ke sai to also wana sung sai pro to sam CA Tripura hawo lago khai ne ani khai as per instrument of accession sai sai ke sajak to goro without Tripura people concern India government any law or any law cannot be applied bom khai mai और जगह apply khai mai ya kai tangai sam jini gogno khnai bhai ke borok apply kare abne bagane supreme court sung jaban CA ni against supreme court case fight kare CA no ke Tripura ni kaisa sabna alag lagi kono tabo hearing khajak nai abne bagane sung o khorang no tei Tripura hani Tripura sa ni ngai sung o khorang no
sung ko like sa ito tipra hawa tipra sani sasong mangnai tipra sani role mangnai illegally migrants ang dakit katok mangai NRC ni bisin apne bang NRC demand se against se ni continuous jari tong hai apne bang tipra hani soto rukurong sung tinini of protest rally ni hoite torch men ni hoite sung soto ko o hawo yarung no sung koi sagai maya sak jora tei sung bar bathai khai bai khagai sung paile ya ke lenglai tong mane sung pila yarung no samati sung yarung khanga illegal citizen sung pila or out delete ma khaina apne present or university political rights economic rights social rights everything rights all entertain khai mana apne bagane sini tini so illegal intruders illegal intruders go Bangladeshi Bangladeshi Tipraland we want justice we want justice we oppose NRC NRC Sini Sabha Prasa Dopa Hambai ki kulum kha Singte tipra hani joto lukurongo okok no kobogo o tipra hawa illegal intruders illegal immigrants rokje legal citizen ni high klagi bro entertain khai to mani political rights tai to mani against joto khorang basari khorang thamsa angdi sang sini hawa sini legal obona sang moito khlai tri joto na tei social media ni bising tei kebang masini do farong no sang message renai o hom sang soba tamni bagi khlai jakha sang sai mana tipra ha age sini ha buba grarok bai tuidul jak pikher jak ha tongmani 70 साल ni sakang o tipra ha sini sasono tongmani India government bai thangmani ulo illegal intruders no boro continuously or nigo tipra ha rogai borno political rights roi tongkha political rights romani pore o hani pura administrative power political power economic power social power cultural power bebat power ne borok sini yakni segui nakha eka abo sabni sayaklai hi sengnai khangke India government ni sayaklai taning khangke India government by sing commitment rolai agreement roi thangmani tiaba India government o agreement no commitment no narakliya India government sing commitment no kati prahani borok busarok no India ni joto hani busarok bai baksaklai ne tui juloi tongnai mathangai tongnai adhikar rogoi tongnai tiaba sing no khar ni go continuously Bangla aswal is Pakistan now Bangladesh again khangke ekatuni sakang khangke purba Pakistan tabok ekatuni poreng khangke Bangladesh ke purba Pakistan ni Bangladesh ro continuously border cross khai tongu border naikol nani border force BSF ni duty kintu India government bono kaham khai duty ro raya goi tebe se encourage ro goi tir prahawa haromani bagai tini sason malik kha majority person illegal voter bai khai आपने बगै TPF illegal पुटानो दाइते आइडेंटिफाइड खाइगे डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट खाइदि खने NRC केस फाइल प्राइजेक्ट सुप्रीम कोर्ट तब कोरोना भाइरस नि बगै अब तिनी जरातै फाइनल हियरिंग सफैमालि yang tongkha pending tongkha कोर्ट जों तुमंग तिनी लॉकडाउन नि yang खांके कोरोना भाइरस नि yang खांके 18 तारिख तिनी फाइनल हियरिंग तंगमानि 18 तारिख मार्च फाइनल हियरिंग तंगमानि तिनी मार्च लागि 6 मान रनिंग तंखा कोरोना भाइरस पेंडेमिक न फोनो गई तबक जरातै कोर्ट बन तंगमानि बागै केस कतर रगनो खलाइ माइया पिया बार नि बिसिंग अफानो सें खांखे तिनी 6 नोभेम्बर तिनी सालो केवटो केस कासानानि तंगमानि तिप्रा पिपल्स फ्रन्ट TPF निगै जे CNA अगेंस्ट जे सुप्रीम कोर्ट केस खाइमानि तिनी सुप्रीम कोर्ट केस कासानानि तंगमानि पियाबा तिनी लिस्टेड जोंलिया आपने बागै TPF रो कंटीन्यूअसली जे CNA अगेंस्ट सभा खाइफेमानि NRC नो इम्प्लिमेंट मा खाइने हनै सभा खाइफेमानि पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट नो बातिल मा खाइने हनै जों सभा खाइफेमानि अ सभानो जों थाख्लायागै जतदिन ना पर्यन्त जों जस्टिस मा यासा बिचार मा यासा अ हावसिनि सासन यासा सिनि सभा कथां तंनाय हनै जे समायरमाने अ समायनो जों तिनि कंटीन्यूअस नारबि दं ठीक है संतिने और CNA अगेंस्ट से सभा खाइमानि आबने कोक्रिनो जत तिप्रासार कहम के बुसिमानि नंगनाय तिनि और इलीगल इंट्रुडार्स अ हावो सासन खाइ दंमानि बागैनो साल कथां रमै कगै बुथारैबो त्रिपुरानि पुलिस TSR बाहिनी कगै बुथारैबो त्रिपुरा पुलिस कगै बुथारैबो सिनि बरफोरनि मुंसा जस्टिस गरै अब हाइ खाइगेने जों नामा बांगै सिरेप खाइजों इलीगल इंट्रुडार्स बाय बा पुलिस बाय रेप खाइजों मुंसा जस्टिस गरै इभेन थाना बिसिङो थानानि असी पर्यन्त सिनि त्रिपुरासा बोरै दंना रेप खाइबो मुंसा जस्टिस गरै अब हाइ खाइगेने त्रिपुरा हावा साल रमै सिनि बरफ बोरै बसा सला बसा बुथारजाकमानि मुंसा जस्टिस गरै तानि बागै माने illegal intruders or political rights nagai borak koroni khani sasan malik tongani bagai ngetamne bagai man kha hong khangke borak ko jaga wo political rights namani bagai
as per Indian constitution borok political rights nanani mungsapano boroni odikar kri tamni bagai khangke tini joratei CAA tabuk si phaiko CAA mane na tabuk si borok ro citizen ronai hundro ko muslim no kare Buddhist Hindu Christian Sikh Jain Pakistan Afghanistan te Bangladesh o tinta hani no tabuk si citizen ronai hani bill phaidro ko nike 70 sal borok citizen singya khangke borok bahai ke Tripura ni odikar mankha borok manani odikar krai ai mana borok illegally babe tabuk bahai ni odikar na gitu amni bagine o illegally odikar na mana dati cut off khaithe NRC implement khaithe khaikrai orati bahari borok busa genuine Indian citizen rokna boroni political rights nanane ni bagai India government dakti singno justice khaitho aba haikrai sing tak Supreme Court je sing court file khaitho mani abona sing appeal khaitho mate disas khai Supreme Court jaru singno justice nai hini sing tabuk khaitho ke sing te sai mana je ti prahawata ni bagai CAA no sing asam dorok lagi sing ma kebeng khaba CAA ni against tam ni bagai sing sawa ma khaita sing sai mana sarbrung burang sini lama lahar khermani bomang sakma jakmani biangni murti ta bagai murti kai ra phaimani borok ni bomang samani te sini itihas to podre pod phatani borok phaige itihas to boini busani wansa toksani ha nei itihas to university jarate borok salanya ni chesta khai kamani abo tamni bagai male borok oro illegal intruders shason khai kamani bagai abo hai khaimani amni bagai na illegal intruders ati prahawa jori shason khaimai ang khangke borok abo hai khaige sini lama lahar na bomang salai magla khama Hatani borok to boy murti stapon khaimagla khama sini rajbari ni buskango boini murti ingla khama te sini lama lahar sini kok baing khama oba haiklai sini sason sini yakong khama abni bagai sang oba haiklai gi bedek tan yagai sang ya phang yarung borno rosai khibinani bagai ya phang yarung orsai khibinani bagai CAA bon ma khainai te NRC salu ma khairnyai ingkai se sang salbrong ya sang ni khamai khamai ge manmai khamai borok sini aro phagi phatani boroni murti khepai to khaimani itihas na bodlak to khaimani podre potsigi sini ha hnai borok gosai to khaimani aboni yakli sing kaplai ingmanai abni bagine sing tini te kaisa sing muito mane tini 6 November 1996 Kutnabari TSR bai hor jagago buthar jagmani sing tini bononai phaiku pungo hiranmoi Sopon te Niranjan kharakha jagago borok khamia borok sitrani mungtei borok no kogui buthar bani tini prahawa amo hai itihas belai kere wana mai singsa sing bar nugo sudo arni gotna simia 70 sala sing kabangma jagago nugo aba hai khlaigai je kaisa Tripurani police singai Tripurani Proshasonic Department ngai aba hai terrorist kam te criminal act khlaigi manya kya ba Tripura ha khlai tongo abono sing challenge khaime ani bagai abono sing justice mai ani bagai tini jorate sini borok dafani selagma kaza 24 sal nang hatini hiranmoi Sopon te Niranjani tini ni mangtharo borok ni atma tini bo siri khogoi borok ni phola siri khogoi tongo we want justice borok ni bo phatini bo makti klai siri khogoi tongo we want justice abni bagai sing justice tegi Tripura hawo hani busarong ni hawo hani nokphang hani rule ma khaine prithibini niyam je kuno parani kamini borok ni kamini sokdring nok ni borok ni nokphang Tripura hawo re tangai tokirai ni nogo ba biang ni Gopal Pal Ram